فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي lana fi dinina ya Tuhan kamu Nabi berkat ilmu yang kamu tentang Neberi ke kamu Nepemefum kamu Keluarga kamu Kerabat kamu Dalam agama ya Tuhan kamu Nabi berkat ilmu yang kamu tentang Neberi